Obia omubeji japade asizi atinaso uye uko police station enye ye se obia aju japade atinaso ade awa wonim se ade we eye media obeko police station ufa lawyer enye ye eye sunsun mu juma oti ase uhumi the great one Torgbui herbalist spiritual herbalist yebe saso problem ni nyina yebe solve ayede ama o ebi ohonu obetumi anya kwata asem da obeko no na omo chichiri o untumi tian ato na mo kokoti no na kwata ko yede akofanyi o ba uni se ade wo kanu ye wudia pa behumi Torgbui Klu yebe ji o japade yede ama o susu ma asem na me yede meka me di damasi Penfo ni ahwefo ye mama kwaba ene area so edeba Kabacha TV so ene so emre no edru se ye den dada dwumedua eye amamrefie ena ede bremu abrabra nyina masemba kwa eye na eta mekani se emre ba ye twemu no ye hu se ye nananom edi amane amamre eni ahamadru ene didi wo mujuma ni omu kyekye omuma eni nkwala ehye omu ase no ye hu se omu sua sanyama no esi wo mye enu nti samre we die ye de atu ye hu se Kabacha TV ye beko aman afane enyina na afe amamre ni amania ye jatu ho no ye besa asa akofa e de ababiom se na be ye nso ye besua ade e de efrem na aboayen ene ye nchirima ene nti samre we die ye ni openye baako bi ya bwapin openye baako bi aye pese ye ni edin komo enti se ene ye first time o hwe ye na station o hwe e Kabacha TV subscribe wi a nyan to wase twen soma wo se odoma bi beba e screen na se na fe wamia adomine so fiti ene eko video fufuro bi a ye de betu ye channel ni so no only first person na usan ebeka afi so mesre se obeka Facebook ni so ye Kabacha TV like page no forward and I say share video ni edema na comment bi a wo no nja to wa ma ye be kinkan na afi ni e wo mu ni biara no ye de betu dwa e de ama TikTok nso follow ye no so ye Kabacha TV nti sabre de ye ji nkraso kakra bi ye na se ye ba ye ni opinion ankasa ebe start edin komo twen soma ye ba Penfo ya sama makwa ababiom ede ba Kabacha TV so yada masese mu agibre ede amaye agi akroto aba ya fe de ye bo apin opinion ankasa na afe ye ne start edi nkomo opinion yema akwaba ene ewie so ede ba Kabacha TV so okay eja ye hu ye me Jesus say obi ahu ye okay for the benefit of the that among crofo omu ehun da anase omu hu sa dwumedie we ba na omu nim nipa kwa ye ne ni edi komo no ye pese obebo wodin e de a kyerewon eni bebi awo na afi odwumedie awodi wo no obema ya na hwefo ati se ne be ya ene dwumedie no ye be di be hyase yi mati mi su mi da o se otumi mami ekwan we say mi da o se okay first you frame me Torgbui Klu okay and as a spiritual herbalist metiweja me say yale ka yale na say haban dia me ye haban hu juma pa kankan me juma me taye pa obi omodwi adwe mu ha omo pa obi adwe mu ha omo pa adwe mu ha omo sa e wo time bi na say wo ye bi yentumi anhwe wa yentumi hwe obiom oti ase ba no susa no omo di wo ba na ye hwe a ebetumi ahu ebetumi ayi ya meka kiro say we mesa ne yale ama ho okay nti ahwefo ye ni Torgbui Klu na edi nkomo ene ewie nti o se owo nsemba ku ana nkyekire mienu bi a o de be kire eni asem bi wo ho a opese oka ede kire ye ahwefo eni mi se ne be ya yenso ye be hu nia eko na ya bo apin na nkomodi a ewo ho no ye ni edi DNT na ene ewie watu nsa ede afren enye bibia nyama binumu minti ase ti se Ghana anokore ani ho anase asempa no ya yira oti ase ya yira anu nti na se obi numu omu nimade no ba debia omu ji omu hu egu
TV station bebre woodro bebre o metumi aye say odi omuchia omuntumi ye na nananom djuma omu ye nukura ye start djuma ye be start ahaban djuma no ahwe wo won kasa obehu say nipa kro odi aba no na de ye no eba fom asa na nipa kura no busum djuma no ahaban djuma ye nananom omumfa jiska o obehwe nipa kro no basisia no bibia sisa ade ntina bibia sisa na aye dada dada dia onim ka se onim dia o ye bi da obeka se no na o ye de o ye ntino mi asama amika no obi ahumi masa obi o ye yare masa na bodam for yare kura bia from me fe ndu one month here okay what you say ba me ntumi fa obi picture ebe tuja say na say okay enti nya utumi ye ewo waso en ya pese oyiye nka bako na uchichim de ma ye na hwefo so be ya onbehu ade potia o kan ho asem ma dika ayi bako dambo edabo obi adwi no mu ka omo no ntam sa no enunu obi wo ho adwi de etai koso sanyama no pa no obi wo ho no odwi anase ope bibi anase odi obika anase asem bia tunu na asem a etunu no onim se asem no sasem no betumi atunu by that time atwans na adwe no bibi e se ahoma na hihia atu ho bibi ebinya pamba ku pe adwe na sisante no eya haban odi be gugu ma nipa no ne huni mu na so mu ebe ko haban ne be hihia nipa na adwe asa na obe de obe ba fom wo se na ya uni nipa no be kasa uni ni beti na fie nkomo uni ni be du ebi o so betumi ama na adwe ye de aba fom e na bi nsu ho no ye hyeda na etuma o okay ina mpepɛ sɛ me bisa say apart from say nipa edwin na edi ohaw anase nipa na edwin brebrea na edi ohaw ebre no na kam pɛ sɛ me bisa say edi ambion na nka ohun say apart from edwin na nipa na edwin aboda edi dambo eba dambo ni de e wo kwan bebresu oni bibi obi o ho ti ofie o ba o family bi e fe kire e kokko ya de anu ye de epe ba eyo na odi ko ya de no onim nti wo ho no ade ne betumi aba so anu su ye na asani amanipa no back oti ma se nti abi wo ho ye to manipa no abi wo ho no ni fiefo bi na ko ye bibi e na osani ade anu ma no ti se no na be boda ma sana anu be de e betumi anya ne sika okay nti so obi su betumi aba odua ama ba edam ase obi betumi aba odua ama na kaw na obodam e na oni sika fo bebre o mu fie e o mu sika obi nipa koro yari hyeden no mu ba mu ntumi fa pia boti se o mu sa ne yare anu na e ma ne sika no oti nti no obi wo no ade ne start sa no nya ni ntema nipa koro no be se na obi yuzu no enye sika oti asie nti ebetimi asise obi beka se obekọ edrosu na dosini no beka chani se mo fa onipa we se bla wo ni mo ti fie oti fie esa abi ho esa na esi okay second one oni bibi ya yo ho no ye bibi fo no me ka ne plan uye bibi ni na o ka se anaso uye fraud djuma oni brofo no mu ye djuma kasa no ntoso oni omu kasa omu nti obisa omu ade omu ma omu anu enye boni o enye boni brofo no mo titi na wo say enye boni mimi say enye boni brofo mi mimi penu ko de enti ami kasa ne say brofo no mo titi na nanu mu djuma ina nanu mu ayama omu no anu so aketwa na nkola no mu so esua na omu ye de omu jeji nti uye obi a uye gangster uye fraud master untumi ye o chati enye ye obrami ye be bompae atwa kokko ebe ye yie ebe ye yie nti so ene na so obi ba ho this one ni client nti o fua fraud so fraud enya fraud on ti say akola no sa fraud djuma no so no me enye say me eba obeji brofo kwan de enye boni nti wo yama no ko di bibini e o da bi hwe bibini kura bibini picture na o de beba mi nche enye bibini picture eye brofo what you say just odi obroni o ka say obroni fa picture no bla no obesani osika enye boni what you say uye no su na police ba mo so mo be di omu dia ba brofo no mu dia ese saga na kura no ese omu ma omu kwan
anka mi kura yese omuma president no omuma nkola no mu kwan no mu ra ai no na nkola no mu egi scafre omu che impanyefo se ye de ahoho nso na chichi kru enu su yesa but anka mu be ye papa maya by this time in sa share o ma se na sha still they are slave what you say okay into what dream no ogusu dream say still we are still under them still omo asia na yewo omo asia na yewo nti say obi air flood wo man ha awo mi ehami nkura ehami ediem biom dia mesa kan say ohun ewiase ayewo no obi wo ho a oninam keke no be ka say mi esika ni 2020 basisi enu misika sisa misika mi bibia sei unim de ekoso ade ni start years anu ese otu na mo de obi spiritual mu no ukọ ni nche o kapi chere nu o de akonje papa de na ohu omi hu na mi ka chere o anya fi na obeka o problem a chere mi o na mi ma ede na ma ka chere say o we say na ese yi onyama o ti ase onim say scabi o obi be kokoji fribusu mu na obeto de o store no mu o store ni nyina be kolasi sa tumi bi wo sa obesay you store no se obi be kwakoji ska e wodun no obeto de o ho na de say you nyama enti ani say obia ebo ni hu ba aponchi akukọ omu ni na no oni say enye abo bia na omu wi nwura obato eto dem bia obehu say abo bi no mu ko wi nwura okay obo ni hu ba o protect ni hu okay enti sisi a me na me ton ade wo me store okay and I would do sika beto ade wo me ho me so me nim say e bia saska no I would me to me who say nipa potin we ni sika o de beto ade wo me ho no and e ma sa o hawe ni benti mi sa nipa kro no e de na so so ye ana de na wo be ya abo asan sa nipa kro no jiso wanka sa oto na mo ba hu say ene enye yie ukofa loan na ukosha adwuma no mu ukofa loan o shejuma no mu o to de ni wi ska o calculation say e interest e be ba no na so asati second one third one me manu kura do third one first one second one say oto na mo bi no say bibi say o chi o hu mu okay onim bibi say o chi e na kankan dia mesa mi last mi kasa na e dia atwa so no on kasa onim say time ni ho onim bibi atofo wuo obi a o family bi ewu atofo wuo no say accident no omunu yetitifo no ye wo mamre ye be ye asa na ye be kokosi wo sa nipa kora na onya accident na asa na wo ba na mre no omunya free omunya yi free ho no na omokosi wo baby onya accident no ese eko free okra e free ho bagana omunye ntinu baby aka anya accident bia esa na bedu eyi anu sa nipa kora no sunsumu no e wo ho ntinu osape moja fufuro mo ena wo adisade no si wo fie na wo sakosi unia no obi be sanya sa otofo wo na e wo fie okay there is one question na e wo madwuma me pese me kan e dey pasa otofo wo na okay se obinya akwanhia siseka accident ana isu ayobi ana se eja ahwe a amanfo embrepin no mpanyimfo se sa nipa no yemfani emba fie even so mudi ni ko motri kra na se yeko yinu wo motri yemfani nipa ni emba fie adentina etesa dientina ya mamerika se a se se unwiye when wo kwampaso wo kwampaso a se se unye obi a obebe ni pakro no mantem sansu na samampo no mu no obi a omu ya tofo wo no oni omu na be kokonati enti me o yali na owu enye otofo owu na owu eno no se owu na samampo mu a oni wo ma omu ya samai wo ho masa samai wo ho obi obeka se samai ni ho oboa samai wo ho masa bibi umami wu anase o papa wu na ukọ bibi a obekọ bibi kokọ tu a anase ufa bibi mu umami no obesu da ya ka kire say na ekọ anase bibi a ukọ no ma obedu hopo na yesu ayesu da ya na ye refine obi wo ho anunu enya dipa o obesu da ya na refi a enya dipa ebi wo ho da ya mu na omu di ojapade be de ebebere o nti anusu nu eya de a eye sunsu mu yale
no so yes sunsumu sunsumu yale na omu di bre wasi wo sunsumu spiritual mu. Okay, inti sa atofo wonu a ye mfa ne pani emba efie no ye betimi afa amamre kwan so aye bibi ade amani pan na ye di na abefie abeye na yiye enunu eye obi omu ni ma amamre mu ti se ahaban djuma we aye kanu e di ahaban na be kokko yisa nipa no ni kra e wo lori kwan mu se na ye ni family no mu enye de ensanya sakohia ne ye de ebiemu ba omu ye nipa kro no se first titifo no mu no omu betu otu ho be bia nipa no wu omu betu otu aye nyamanyama abubon kosua na omu start ye nyama no omu be fresa ma na afri ho ade akosa mampo mu ba omu nye ntinu sa nipa kro no ho no obesa frɛ obi fufuro o te say obesa frɛ obi fufuro e wo samampo no mu nti o describe omu referee amamre no nti mi pesa mi kan. Okay. Enye obeka se mi fiefo no mu no ayatofo wo nko na omu dia esi no mu ntumi si anu anu na egusu frefre. Okay. Dia mo ka no. Okay. Enti ahwefo ye ne Torgbui Klu na egusu edi nkomo awaha yemre no de ene de asemre no achi ya na nkasa enti ye pese nana onfa na asema etwato enfa to dwaman se na be ya ye be ye di ena dwumedie no ebeba na we na eda foforo no ye be bo apen no na afi ye di nkomo a edomu ye pa medase what's my trato anu na obi a omu beji o japade asizi atinaso uye ko police station enye ye se obi aji o japade atinaso ade a wa wonim se ade we eye media obeko police station o fa lawyer enye ye eye sunsumu juma o ti ase uhumi the great one Torgbui. Okay. Herbalist, spiritual herbalist. Ye be saso problem ni nyina ye be solve aye de ama o ebi wo honu obetumi anya kwata sam da obeko no no mo chichiri o untumi tian ato na mo kokoti no na kwanta ko ye de akofanyi o ba uni se ade wo ka no ye wudia pa behumi Torgbui Klu ye be ji o japade ye de ama o e susum asem na me ye de meka me di damase susum asem na Torgbui Klu eka enti wa wo sa ohaw ni amane we mu bien o fifa niam beti sei wo japade na obi agi efre unsem o su dae unkai saniama no ose eye susumu yare enti ubo pin ono a obeboa na wayi wo hu e de fisa ohaw ni amane anim eni ti se enani wo first time na wo hwe na mesre se wo be subscribe to the channel eye Kabacha TV no na afi wa twen kakra don be beba wase na wa mia edom ne so fiti ene eko video fofobia ya de betu your channel ni so no ni first person na usabeka afi so like your Facebook page and so your Kabacha TV no share video na wa jai wo comment e de ato ase ho ya be kinkan na ehum wa ya biara no ya de amawo sanso na ya wo TikTok ni so your Kabacha TV and so follow your share video no na afi nia esese usua minsia eni unafofo nso amubesua na asiyen ana yede bebo ebrapa ewo enebrim eni yenda achi no adi eboa yen ye enti me da asese enen so wajibre edi amaye anso se besan shabrim no asemba kwa ya meka ni se wo sha wo nya kwan wa na wo cha ni se we besan se hu ti sen esan se wiase na ye wo no nipa ensehwe mi amidi ena dwumade hu tiami me dedi nakote Solomon Sunday anti se besan chiya biom no yani nananom eni rade nyankopon ejamu emepa ubesan ti enka bye bye.